Ngavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe niwaumya uneeeni wake mbee wa mbunge ya Kitui yulu wa uthukumi wake vala waweta kana na muikiio mawatho make kui enenthi kauntini ya Kitui nimekwiania ilunguni wi utongoini nthini wa unenania na guo utongoi wa mbunge ya Kitui ni waweta kukwata mbau uthukumi wa ukava wa serikali ya Kitui na kukanya ateti kauntini ya Kitui alama endesya uteti wa kuvingisa uthukumi wa serikali ya Kitui. Onesmus Chalo ena mauvo. Ngavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe kwa kavinda kake ilikuma aliko utongoini wa serikali ya kaunti ya Kitui ni watu wasionenenya waimwa kwa mwana memba mabunge ya kaunti ya Kitui ndeni wasikalo sia bunge ya kaunti ya Kitui. Malombe na memba mabunge ya kaunti ya Kitui ni waweta maundu ala serikali yake ikite kumayoso utongoi maundu ala vanite kwika vala waweta milati ndeni wa maundu ma uiti kiwo malelo na kuyana kwa matone kwithiyende ano kana kuthengesya mwenenthi bakubi na maendeleo kwa muvea wa kivu twaisye nitukwivisia andu kivu na nitwikite miradi mbingi Kitui South twikite muradi wa kangu ni muthelu nga ulonji pamwe na andu ma wa division mwi wa katatu also nitwikite ila sieta wa samples mwetu nekie usini wa mita sianyu atwa kivu kuyapo akidui matulani na kiutethia andu gili 12 kicha kangu nundu kitethia andu ma Kitui South na andu ma Kitui Rural kitethia andu bewa ya naimwamya ngweli. Malombe no weta kana ngwatano kati wa serikali yake na makundi matema ki serikali nendesi kuthukuma Kitui no kana kuluta milati imwe ta yake wo yao ni mpake mbingi kuya thana nitwakite chao kikwatanitie ngalikwe ya kithioko aniri tunakie chao kisio muno nitwikite chao kiasa muno vyu nansia nicho chasa vyu Kitui ona nansia ba ikaunde ngikite chao cha mita ya na imwe na miongo 5 pa ya Kitui sia kwatania ngalikwe ya chuluni yu kwatale na ngalikwe ya zombe mwitikao na ngalikwe zu ya bo chamatu 150 meters na tuke kiasi ya mbingi oyu nutonya kuma kuya tukwita itiko ni mutitu uko kamukungu kundu onapatenga ali kuma twakata oru oyu ni siuthiko na guotongo wa bunge ya kaunti ya Kitui matongo ni MC wa Mewani Harrison Maluki na olona kwa teta mutongo wa alingi bungeni ina munyanye wa alani ni Alex Nganga MC wa miamba ni maweta kana ni meuthukuma na ukava wa serikali ya kaunti ya Kitui oyu ni vinda ya kuthukuma na mwaka wa 2027 ithionze tukaumia utalo wa maundu ala tuikite kumu kila mutongo ikilio kila usakwitwe ni athukume kilioni kila usakwitwe na kuza kuja nitwa nengane ivinda ya kuthukuma andu maitu na ithita county assembly ya Kitui tuiti kila serikali yitu ya county ili kililwe na andu angi ni kusakuthia ndawa na witu ni musakue na be MCS alama sakue mali tukuthia muthukuma uya wa Kitui county kana kuthukuma andu maitu kumba itu twendo mwakikisha kana unu mwatu sakuye nitukwendea na kumuthukuma na nini isi kwa vinya wanga itu bika mwaka wa 2027 tukethia tutonya kumya utalo wa maundu ala tumekite ani menda teti kuma ba kauntini ya Kitui na alama wetata maendesyo teti kielelo ni cha kulonga serikali ya kaunti ya Kitui kwekana kiu na kutwa isangwata nono kana enenthi mapikie na kuonekana maendeleo yundo ambeo kukila winena zindu no amino nena zindu na that oversight ukwika weta kindu izethi onoke wa kindu kino no ukiwete mbee wa ngai kanona mbee wa koti no uwete serikali ithukumana budget na ithie tu oversight serikali tu oversight ya serikali kulingana na budget ila tuna manengi tuiya sia governor wa twete miradi ino na tu approve yemete kuthukumwa niki aitutabia kitumi tikwenda wasisia kindu baya ukona bati babake langi ukwaze governor miyo baka langi banje governor kobembeza wikite mubuko wenda kwazi ugindu kiki kwa unde tu izu tu usienda ilivota vlingwa movo Mutongo TV kuma kauntini ya Kitui neto Onesmus Chalo.